Mga radi, kamu siang sektor 3 rasa kota, sektor Cisoga, isom mahika, manomo haroroni, dengan sebuah dan siang 3 rasa kota. Sektor 3 rasa kota, jadi kamu jangan berdang manomo ini. Boleh madi Tuhan tak pertingkat bahasa, boleh manang dihamu panitia bona tahun di Purwanta di Bagas masa dari Nuai menunggu hamu di ma panitia nami. Dinarau menunggu kami ima Purwanta nasian sektor 3 Sakota. Di son amang raja dohong inang so di mana roh habis so kita nama dua tuh nama dua betul. Hubung kami may son bunga sa dito di dohon ringgit citiyo suara. Takas tutuhan niya mga raja doon inak so di pada atau mau bigamu panitiana. Tung masay takas kita masih naholo. So sa dia na buhi patupahan itu hamuna. So pagkuhan mulong na di bagat sa saganyo. Doon na naman. Somana duduk di si 22 Pimahoki baru-baru percalonan Pimator kita salhuna saya luju-luju angka perempuan jadi semua ini mah yamu pandina naik pasahaton ima somon sakti-sakti nami tu panitia asa bertemu maju gondang bayar bagus. Apa sahaton orang itu mah diwakili orang kedua. Asa disambut boleh. Bukan sopan jarang mah.
manima turun namin doon palagyan namin. So nga nila ito maluhurang babot na marhal ko majagatan di Rurian. Horas mahami na pasahat to. Say tiga ba naman. Dihita sa luhong na at na naman niya. So di man ang kita panitia. Jadi may kaibigan mo panitia namin. Aso pagkano mo yung panitia nung imas yan hami sektor tiga sa kota. Kami na marunong ng maripas na kami. Jadi asal masa itu orang kita putih mah. Jadi semua kita. Kati mo saya. Nuaipe asa sahat isul minna sahat botean tohodro dan bulan. Asa rakyat sahat kami isul marhulu. Neng takas kami niya. Somor masih sisea asa baik damang ma bodak lihat Jadi melihat di mana kamu pandinabi menghadapi kamu na gondang lihat sekalian mana mau tapi semua pasu-pasu ni amat tadi batak ibat wakka pandurur nami dohok beri nami di teman-teman buat nami ala yang baru nanti orang mah pacat tabi Tuhan naipe pacat tabi tu muna tu amang baru nami Semai na mangino ko daka.
Sangat marwata? Oke. Mulai akhir mati berpungutan pada TikTok. Saya ditambah itu anak saya kalau di salutna parang ni putaran sa sila sa buwan. Sonari di ulo lagi. Sonari na Roma kami mulu. Songon naman ang banong alay na kamu pagkito kami. Jadi kamu apa din namin? Na yung manong kahula-hula namin mah. Sabi mga liya. May kamu manaw patusi. Mula ate.